سکتے، اور ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ پاک نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو جنہوں کے صدقے سے زندگی ملی ہے آپ ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے وَبِالْوَالِدَيْنِ عَدْلًا نہیں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت کے ساتھ، سنیں جی۔ قرآن فرماندہ ہے، اللہ پاک فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے پختہ فیصلہ فرمایا محبوب اس بات دا، لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ نے اپنی عبادت دے بارے وچ ایک حکم دے کے اپنی عبادت دے حکم دا اختتام فرما دیتا، صرف ایک حکم اس آیہ مبارکہ دے اندر 15ویں پارے دی آیت سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے اپنی عبادت دے بارے وچ صرف ایک واری فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا اس بات دا، لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں۔ اپنی عبادت دے بارے وچ ایک واری فرما کے اللہ تعالیٰ نے پھر اختتام فرمایا، اور اگے ماں باپ دے بارے وچ اللہ نے حکم جاری فرمائے، اور پہلا حکم اللہ نے 15ویں پارے دی اس آیت جے دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ نال احسان کرو، ایک حکم۔ دوسرا کہ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ آدوما او کلاؤما، انہاں دونوں وچوں کوئی ایک یا دونوں جدوں تواڈے کولوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاون، تواڈے ماں باپ وچوں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، اما یبلغن عندک الکبر، تواڈے کولوں پہنچ جاون بڑھاپے دی عمر نو، احدہما او کلاہما، انہاں وچوں کوئی ایک یا او دونوں، تو ہن سنو مسلمانوں، اللہ فرمایا فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا۔ اب بات ایک قابل توجہ ہے، سنیں ذرا۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اف نہیں کہنا۔ اگر جوانوں میں تو پھر اف کہہ سکتے ہیں، بولو بھائی۔ اگر ماں باپ جوان ہو تو پھر ان کو اف کہی جا سکتی ہے، پھر بڑھاپے کی قید کیوں لگائی ہے؟ اللہ نے بڑھاپے دی قید کیوں لگائی ہے کہ اگر یہ تواڈے نزدیک بڑھاپے نو پہنچ جاون دونوں یا کوئی ایک تو پھر اف نہیں کہنا۔ تو کیا جوانی میں اف کہہ سکتے ہیں انہیں؟ تو جب جوانی میں بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر بڑھاپے کی قید کیوں لگائی؟ قابل توجہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرات محترم مفسرین کرام فرماتے ہیں بڑھاپے دی قید لاون دا مقصد ہے ماں باپ جوان ہون، اولاد چھوٹی ہوئے، ہر گل اولاد ماں باپ دی محتاج ہوندی ہے، ہر بات ماں باپ دی اولاد محتاج ہوندی ہے۔ پیسے دا معاملہ ہوئے، کپڑے دا معاملہ ہوئے، کھلان پلان دا معاملہ ہوئے، تعلیم دا معاملہ ہوئے، مستقبل بنان دا معاملہ ہوئے، ہر معاملے وچ اولاد ماں باپ دے مرہونے منت ہوندی ہے۔ ادو ماں باپ طاقت وچ ہوندے نے، ادو ماں باپ اقتدار وچ ہوندے نے،
ادو ماں باپ اپنا جناب محترم اپنے ہی معاملات دے وچ خود کفیل ہوندے نے اولاد اونا دے مرون منت ہوندی ہے جے اس ویلے ماں باپ دی بے ادبی کرن گے اف کہن گے ماں باپ کو لو استعمال کرن دے آپشن موجود ہوندے نے اولاد نو پتا ہوندہ ہے اگر میں ماں باپ دی بے ادبی کرانگا زمین ہو دینا اونا دینا کاروبار ہونا دینا جائیداد ہونا دینا دولت دے او مالک طاقت ہونا دے کولوں ہر آپشن استعمال کر سکتے ہیں اللہ اکبر سوٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں جائیداد تو آگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ طاقت بھی ہے پاور بھی ہے ادو اولاد نو ڈر روندہ ہے انہاں کو لو اختیار استعمال کر سکتے ہیں لیکن جدوں بڑھاپے تے پہنچ جاندے نے پھر نہ طاقت رہی نہ اقتدار رہا نہ جناب والا گھر تے گرفت اس طرح دی رہی جس طرح جوانی میں چوندی ہے ہون اولاد دے ماں باپ مرہون منت ہوندے نے نہ جناب والا سختی کرن دی حیثیت میں چوندے نے نہ جناب محترم اللہ اکبر کاروبار دے مالک ہوندے نے عموماً جوندے پھر اولاد پر سرے روزگار اولاد دے ہاتھ وچ اختیار ہوندے ماں باپ اولاد دے مرہون منت ہوندے نے فرمایا جے تو جوانی وچ اف نہیں کیتی تے تیرے سامنے اونا دا ڈر بھی موجود آئی ہون پتا چلے گا کیونکہ جدوں بڑھے ہو گئے قوا مزمحل ہو گئے کمزور ہو گئے ہون جے تو اف نہیں کرے گا ڈر دی وجہ تو نہیں کرے گا بلکہ ادب دی وجہ تو نہیں کرے گا توجہ ہے جی اس واسطے اللہ پاک نے بڑھاپے دی قید لگائی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اف نہیں کہنا ہے دو حکم ہو گئے تیسرا حکم سنو اللہ فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا کدے ماں باپ نال سخت نہیں بولنا اچھی آواز نال کلام نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا ماں باپ نال تین حکم ہو گئے اور چوتھا حکم اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدوں بھی بات کرنی ہے نرم لبو لہجے نال بات کرنی ہے کرم والی بات کرنی ہے نرمی والی بات کرنی ہے احسان والی بات کرنی ہے اللہ اکبر مسلمانوں ایک آیت قرآن پاک دی اللہ نے ایک حکم اپنی عبادت دا چار حکم اللہ نے ماں باپ دے نال احسان کرنے دے دیتے اور جدوں دوسری آیت شروع ہوئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او میرے بندیو توجہ نال میرا کلام سنو اے تواڈے ماں باپ دے حوالے نال اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے میں بیان فرما رہے ہاں وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ اللہ فرماندا ہے او میرے بندیو ماں باپ واسطے انج بن جاؤ جے میں زمین ہوندی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ اما بے واسطے نرمی دے بازو بچھا دیو جے میں زمین ہوندی ہے کہ زمین تے جدوں تسی چل دیو او کدے ڈک دی نہیں روک دی نہیں نرم قدم پاؤ تاویوں نے کدے نہیں روکیا جے سخت قدمان نال چلو زمین نے کدے تواڈے نال احتجاج نہیں کیتا دوڑ کے ٹرو تاں بھی فخر نال چلو تاں بھی جس انداز نال تسی اپنی رفتار زمین تے رکھو زمین نے کدے تواڈے نال احتجاج نہیں کیتا اللہ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ
ماں باپ دے اگے زمین بن جاؤ. کی مطلب بندہ بندے دے اگے زمین بنے اے بندے دا مقام نہیں. بندہ رب دے اگے زمین بنے رسول دے اگے زمین بنے اے بندے دا مقام ہے بندے دی شان ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جے اپنے ورگے بندے دے اگے کوئی زمین بندہ ہے اللہ اس نو ذلیل کر دیندا ہے او دی اللہ اکبر عزت مقام کم ہوندا ہے. لیکن ماں باپ نے جنہ دے اگے زمین بنن والے آنو اللہ بلندیاں دا آسمان بنا دیندا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت. 5 حکم ہو گئے. 6واں حکم سماعت فرماؤ. اللہ پاک فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر دعا دا مرحلہ آ گیا. آیت دے اینڈ وچ اللہ پاک فرمایا ماں باپ واسطے دعا بھی کریا کرو اور دعا دے الفاظ بھی آپ عطا فرمائے. کتنا کریم رب ہے کتنا مہربان ہے کہ دعا دے لفظ بھی آپ عطا کیتے دعا سکھائی بھی آپ. کیڑے لفظ عطا فرمائے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میری بارگاہ وچ ماں باپ واسطے دعا کریا کرو اے میرے رب اونا دونا تے رحم کر کما ربیانی صغیرا جے میں اونا میرو بچپن وچ پالیا. فرمایا جدوں دعا کریا کرو ماں باپ واسطے اپنا بچپن یاد کر کے بچپن نو ذہن وچ رکھ کے میری بارگاہ اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو. اما ابے دی خاطر دعا کر دیاں. اللہ تعالیٰ نے بندے نو بچپن کیوں یاد دلایا اس واسطے یاد دلایا گیا میرے بندیا آج تیرے ماں باپ دی دیگر آ گئی ہے آخری ٹائم آ گئے ہے. آج وہ کماون دے قابل نہیں رہے آج وہ بیماریاں وچ گھر گئے آج انہاں دا آخری ٹائم آ گیا. آج وہ تیرے محتاج ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئی جدوں تو انہاں دا محتاج آئیں وہ کھانا منگن دے تے قابل نے وہ جناب والا کپڑا منگن دے قابل نے وہ دکھ سنامن دے قابل نے. لیکن جدوں تیرے تے وقت آیا تو نہ غذا منگن دے قابل آویں نہ دکھ سنان دے قابل آویں نہ درد بتاون دے قابل آویں. جنہ ماں باپ نے تیرے بچپن وچ تینوں سنبھالیا خیال کری انہاں دی بڑھاپے وچ اپنا بچپن یاد رکھ کے تو بھی انہاں دا آسرا بن جاویں انہاں دا سنبھالا بن جاویں. اللہ اکبر. جے تیری جوانی وچ ماں باپ رول گئے جے تیری جوانی وچ ماں باپ دا بڑھاپا پریشان ہویا یاد رکھی میری بارگاہ وچ تیرا کوئی مقام نہیں رہے گا. تیرا میری بارگاہ وچ مقام تائیں بلند ہوئے گا جے تو اپنی جوانی وچ ماں باپ دا بڑھاپا سنبھال لویں گا.